tudo penonsement con la wen brazan at kavout ar hanor var bali breiz evel bebzad an vintin. Tu chantik ez eo mael gwenek da dabutal un tammig an yom, evit poen en em gavant gant yann er li gourvez a telomel penonsement con. Matre. Bon ara. Et un tammig gwelar. Brawar bue. Ma krogom gantit justun eze. Anterkant vlaso e voder CRBC a bepseur tinzorioù deus a lenegez vrezonek Ronan Kalvez rener ar greizen dibarse a zo bepedet gagnon mirio. Bet oa telo hag e vartan betek maner kerzodi e kichen montroulez d'ober roadtrip gant ar ganerez Clarisse Lavanant. Hag ur sekret kegin a vo diskuliet diomie e fin an abaden, bet oa Yannerle e Brest da zeski far da pad thai gant Laurent a Soudjai, se blant tout a ra mat kenan. Deude Ronan Kalvez dat kavout ar c'hanno moustol bali breiz degemermad, Ronan. Merci Brans. Lak e devoar goz assemblez var Skolver Brest a var ar CRBC a zo lida e an perkant vet deabloa, evit an deabloase ur bet gwelet a klevet var kemen media a zo betek France Culture zo ken, daoust hag e abouez d'or tremen bar seurt abadenou. Abouez ou da vazonj lakad ar gaouz var anterkant vlaz ar CRBC, evit brud ar CRBC, met evit ive reid an out d'an dut en diaveas, met ie en diabarz ar skolver, peta eo ar CRBC, kar ur bern an lo deus an dut ne ouezon ket, peta eo ar CRBC, setu un digarez eo lakad ar gaouz, a reid an out d'an dut, bruda a labour a reom, hag an drama zo abouez don amman, abouez don Mont betek Paris. Ya, an drama zo abouez lakad ar gaouz var kemen media zo, ne ket echu. Kredevo an draze irio c'hoaz. Martin e warket an ol pioue Ronan Kalvez, neus ebet Yannerle o furchal var ar rouedat a Wikipédia d'orbe gantan. Wikipédia. Ronan Kalvez. A setuni gant ar boss. So de Ronan Kalvez gant Bruce Springsteen. Kemen a gant Per Jacques Elias. Kellen er skolveur a rener ar CRBC e Ronan. Setu penon se vo laket ar goz var tinzorioù irio. Dan vechou prizius a Vilvern. Sioulaita. Neus ket koz deus aour pe ar gant ahe. Deus lenegez vrezonek ne lavaron ket. Ar blam an velidet anterkant la ar CRBC. Ar greizen enklask vreizek a keltiek. Un armel greom avait dastumet. Dalc'het oberenou dan skridou skrivanerien a bep seurt. Skrivanerien veur a lot dian ve pen a ben. Un toulad abadenou a vo aouzet a ed ar bloavez er CRBC. Setu penons e vo moyen d'an ol toller ur zel war dastumadek ar greizen e mod pe vo. Enfin, pep trazo da verguriet evel just. Ronan, nous on ket mag ur tom deus serienou evel La Casa de Papel, be piouar marteze. No peus ket an be a taget un ebenag, ma la var amman resplant ez eus pin vidigechou e leiz er CRBC. Be a target. Non, be gav ket jig dan pegur. Men a fin ar pin vidigechouman a vez dalc'het evit be a brudet, ne ket delc'her amneo evit pin vidigad a hannom, me kentor evit rent aneo dan dut. Pa ar CRBC eo delc'her tinzorioù gureo, archivou, lerioù kos kenan a vichou, met ar parle eo delc'her aneo evit bruda a renta, betek ur certain poen aneo endro, pegur da skouer evit lakad ar gaouz reier skouer an avezan mat, pegur censé des zones tom va halon ouz Per Jacques Elias, archivou Elias a zo bar CRBC, Elias ne savait d'ur bern dan skridou hag Elias a oa plije kenan gant an traoù o tenna dean e unan, setu dalc'het neus peptra. Liziri, dan skridou, karnejou. Karnejou hag a zo interesant pegur a ben ar fin karnejou labour. Nichans gantan en e jakot veze a tau harnet, a skriv a reer, traoù o ton var esperet. A harnejouman a zo dalc'het bar CRBC, vel just, met numeriz limbet hag laket var vel var levraouek numerik ar CRBC. Et man ma he o komz eus ar CRBC evel ma wife an ol petrae. Petrae ar CRBC e man bleuen ar band o vont da ginnig ar greizen sedium destu. Ouspen triugen milleor, dielou e leiz, degemermad er CRBC. Kreizen an enklas koubreizek a keltiek e Skolver Brest.
Rouet des voix et finar bloavechou triugen gant brezonegérien, sociologourien, hag histoururien. Elle lèvera wegman e vez renket da studiet oberen ou meur, pe di an avezet, eus lenegez breiz. Ouspen kan en klasker a doktorat da labour greizen, var ar yezou, medi e var an enologie espe an histor. Di gord an nol, eo al levra weg, ar studierien var ar brezon e kazo boaz da zon da fur chalama. Lizeri, dans skridou kaierou, da stumdie louzoi e un an eus perchou ar greizen. Mo peus ruie, skridou a dalvoudegez er ger, e c'hellor gervel ar greizen. Bremañ est l'erreur en trao emichans, pedor o labourat ar greizen? Alors, Bernafin a CRBC zo daoudra dans le beta. Ur skipal en klaskerien, a kelenerien, e Brest hag e Raouzon, hag al levraouek. Al levraouek on eus gwelet am var ar skedennou. Ar skeden bar dobar tro-dro dal levraouek ez eus un deg benag a dut, o hobar vardro, o kas al levraouek da vont endro, digemer an dut, labourat va evit a petadime al levraouek numerik. Bon, an bramañ zo endra hag Bernafin daoudra eo disevel, betek ur certain point. A petra eo labour c'hwi var ar PMD? Va labour rener. Ya. Va labour rener. A zo obar vardro, mon endro a levraoueg, medi mon endro an en a skipal en klaskerien e Brest, car rener a zo e Raouzon. Setu Bernafin va labour eo kas va raouk ober a vichou, ober ar VRP. Bete groazon a vichou. Don da Raouzon, gant diez a manchou a vichou. Mais dan drama raparti deus ar vuez. Hag don da Bernafin, da reid an aout dan dut. Car a pez hag avon mate domaj eo ne vefeke dan avezet kemese. Pe a vichou evez mate ive sonje traoù nin ki gwir. Hag Bernafin, un tamm deus va labour, a noun ket va un, mais un tamm deus va labour ar bloaman a zo Bernafin bruda a labour, a reid an aout an dut eo digor ar CRBC, e hel an dut don da an presti leorioù, don da len leorioù, hag gwireo e tut deus an diavez, mais an drama a zo mat da lavar en endro. Ronan var ar blog langue bretonne et wabeskeri gant Fange Brodic, c'est la première fois qu'un celtisan devient directeur du CRBC. Petra d'alvez kemennement. Petra jinge restol. Alors, ar pez neus lavarit da zo gwir hag a zo faouzive, car a renerien zo bet a raok an nol aneo a weze brezhonek, force penaos. Yves Le Gallo, neus savet ar CRBC, ne oa ket de unan, mais savet neus a be rener ar CRBC, michans ne oa ket gwez da gozel, mais komprenarea matre, lenarea matre, même eus mod gant Donatien Laurent de Heul, même eus mod gant Finge Roudot, même eus mod gant Jean-François Simon, même eus mod gant Philippe Jardou. Pez neus bet ron da lavaret Finge Brodic, eo evit ar vech kenta, eve fe helener var ar brezhounek e evel rener ar CRBC. An drama eo, da vezon, chancham an met Bernafin, an olre zo bet e pen ar CRBC a oa brezhounek gerien an eo. Ken derel ari da vizak elen ouspen? Ya, ne ket ur vicher, be a rener a zo endra a vez gred ouspen. Anoun ket pariet evit be a rener. La ket o pez ar goz var dielou Per Jacques Ezilias a oa RCRBC, mais petra zo c'hoaz RCRBC vel dielou pouezus la Vel tazorioù. Alors, tenzorioù e leiz a zo. Bon, da genta leorioù koz, leur brezhounek kosa a zo ur geriadur holok deus ar seiteg vet kanvet. Leur galek kosa a zo leur règle et coutume de Bretagne deus ar c'hwezeg vet kanvet. Mais modal on eus leorioù e brezhounek a zo leorioù adalvoudegez, skouerioù ral aneo, pe skouerioù nin ket bet tennet ur bern skouerioù aneo, leorioù kelaouennoù, peogwir n'oun ket sur neus klevet de oa ouspen daouvil kelaouen CRBC. Alors, daou ran bennak a vez emban e c'hoaz, hag a real a zo kelaouennoù koz, neus ket aneo kin, met dalhet ba CRBC evel just, hag evit ma helfe ar studierien, ar glaskerien ober var ozro. Ur gelaouen zo e anno Cryptadia,
zo gelaouen ispiciel un tammik, peogwir bet moulet e fin an antegvet kantvet, kant skoueren deus ar gelaouen, daouzek levren, hag a levraoueg ar CRBC zo a levraoueg nemeti e France, o telher un dastumat klok. Perag, peogwir e-barzh ez eus kontadennoù, proverbou, gerioù o tenna, e-barzh forspesur yez en Europe, o tenna d'ar garantez ar c'horf, pe ar c'horfou, deus on traoù udur, hag e-barzh ez eus ur geriaoueg brezhounek galek, gant gerioù gros, gerioù udur, besavet gant Émile Ernaud, din dan les anno, be moulet e fin ar bloavezhioù daouvil gant Gwenole Hermen, hag a ben a fin an dastumadman, a zo an dastumat klok nemetan e ar France a bez. Ur bern traoù a zo bet dastumet, met ur bern traoù a jom des astum, peog ur peus lancet betek miz even luskat dastum, justamont, setu an ebeut resisadurioù gant Mathieu Herry. Emañ Hubert Arzel e touez ar regenta o respont da halv ar CRBC. Da Hugen Vlaso a kroget da zastum diellou a gleiz a gazioù e ti an dud pe emaus da skouer. Irioù n'en eus ket plas a walar er gier ken, a felloù da rafedean e servij fe edin zor da lodal. Var pez eus komprenet, ya tazorioù veskavet e barz. Ya traoù roez kenan d'am zonj, rag ben ar fin eus un dastumadeg a kaierou, var an doare da prezeg e brezhounek, da prezeg ar mission. An tad trebaol, hag yontre dime, en doa dastumet bepsot kaierou, bet skrivet gant beleien di chanvel. De denne deo kreizen an en klaskou breizeg a keltier gant forspesur danskrit pe leorkoz e brezhonek. Karnedou sarmonioù pe chouc'hoari kan awennou, niverele e devo an diellou a miret e ar melioù ar atos l'er ma gaver dija un di a spinvidik. Dan vez en klask e vezin evit studierien a klaskerien ar greizen. Perag, ez eus beskrivet un desten egise gant un den bennak perag, eskrive an takoz, liziri, d'ar famil e brezonek, pe avechou e galek, pe en diouiez, fin, techet dom da la vare da liez, vezek eskrivet, nekede eskriva brezonek, met deguirionez, ez eus tud hag a skriv brezonek. Avechou en o doare deo d'ober, met a toutze a zo interesant kenan, vit kompren istor ar brezonek, hag istor ar brezonegerien, just. Assemblez gant diellou departament breiz a bez, vez kaset da ben ar pranta dastumze, an vet paperou, padou da raio betek film miz even, ad ar 6 varnug en avi zebrel, e vo digor ar CRBC eskolvur liziri Brest a ed an deiz, gelet da raio ar roerien, gwelet peler vo mire doz an zorioù. Setu hag a paouer mintinman betek fin an devez e vo digor e troaz dorioù a levraouek. Peseurt di el koz a blij fedior dastum neuze gant a luskatman. Ar pal eo ben a fin klask komprenive, evel deus belavarin man neik, klask kompren peta eo ar skriva, e brezhounet gant tud nin ket boaz da skriva. Alors, bet on eus bet c'hoaz traoù, sarmonioù, vel on eus bet gwelet war ar skram, kaierou hag an drama zo souezus kenan, kaierou pesioù c'hoari patronach, bekavet emaus, er blavezhioù pevarugen. Neoezan ket gapioù eo besavet ar pesioù c'hoari-mañ, nichan savet etriant daou vrezel, divar ar skritur a divar an danvez. Bon, an drama zo traoù souezus kenan. Alors, kartennoù post ive. A kementra vo digaset dior, a vo diel fenet gant dior? Alors, ar pal eo an dud a hel reideon, ar papero, an diellou, an archivou, ni a raio var o zro, hag goudeze ar pal eo brud aneo dre a levraoueg numerik, hag diel fen aneo o bar var o zro, klas kompren, te emban lo deus ar skridou, un draman a helve ben un dra interesant kenan. Be an dud ive a hel presta deom, pegur mate an dud nou deus ket c'hoant rei o zinzorioù. Setu an dud a hel presta deom, ni zo vant d'ober war o zro, numeriz aneo, renta d'an dud, hag mo deus c'hoant, an dud a hel o kaout numeriza deus o diellou. Ar pal eo ben a fin klask ober memeus statra, tampenam, gant ar pez avez gread asidu gant dastum, da skouer, hag zo a gustum tastum, just a wallar,
Traoù dregoms. Ken labour a zo gagnor? Labour zo, ken labour a zo, mais pas var an dachennement, mais ken labour a zo evel just. Pegur ni on eus ive archiv ou pe diellou dregoms, hag dar emprejou on eus evel just. A kemen skrid a vo niverele da gavotu at kavout var ar wedat par l'air? Just a wala. Dousik. Red kaout amzer, red kaout mounis, ive evel just, hag an draman a zo numeriza, a zo labour. Setu klask et vo just a wala. A goulennet non eus yalhaj ou vid obar vardro, met ar pal eo evel just. Alors, kementra ne ouzon ket. Mais dans le beta, on traout talvou du ça, evel just, a vo lak e varvel d'an dut ar pal, ne ket delher, evit delher. Setu perag ne meus ket aon be a laeret. Daostaga in gwarizet mat, justement. Ma pek fe an tan CRBC da skouer. Ma pek fe an tan bar skolveur. Ya. A helbe, a koufrou a zo. Niverele at buan. Koufrou a zo, a setu perag e vez niverele d'an traoù, evit delher aneo en un doa real. Matre, membre vraiment vont da jinchkoz hag membre vont d'ober road trip gant telo. Ya, bede oan gant ma Martin betek plourin montroulis e maner kersodi da geja gant Clarisse lavanan ur ganorez a feson. Road trip. Tuzo? Dige Mermad, Philippe, on en va? Ya. Salut Clarisse. Naratelo. Agandit. Matre. Bon, un moment kersodi. Sais-tu? Jean Bars. Dosta? T'es garé? Et plourin montroulet, c'est maman? Sais-tu? Hag pep sorti, maman. Neke vazi, chiwas me va elti me mestra. Plijou da radin kalz beza amant, labourat pe ran apprentajou dispar gant an dut. Ya, puis maman eti Philippe Gevel. Ya, Broder Gevel. Broder Gevel, ya. Philippe a zo den hag ar piano, kalzik ganit. Ya. Penaos peus kejet gantan? On m'appelle zo tost pemzek vras, a drogerez va meronez, a peron va roar a zo ur rouplat, a klevet o deus, klevet o doa Philippe o seni, en un ilis, e pourin montroulez pe montroulez, a pan met in bet, a komzet o doa din o tan. Deux et doun amant, a morse nou net kuit. Kroget peus da gant a pelzo, mi chans? Un drolet meus va fladen genta, et da o vilunan, ou c'est ailleurs, a gant eil vers l'imaginaire, a getre an daou, un kemeret persen, a baden vraz an dek goremen. Hag Andrei, neus laket ar c'honou da veaji kalzik? Ya, erbet da bez, tost. Erbet da bez. Hag, epen genta meus sonjet, martezin e ke va bet, quoi, non a vezen ke mad ar bedman. Mais bon, deux et doun, Pascal Bispo a oa au tibap. A gout be kemeret? Ya. Tos justu hag e oa vue neve flamm, ne oa ket ragvelet tamm e bet, mais mad eo pa ne ket ragvelet an tra. A deux et doun en dro, just a oa e breiz goude an aventurze, peg a oa kana pel, neus roet din ar c'hoant da vez amant, ur oa va gruizioù, a komprenet meuze pa oan pel. Clarisse a d'abord une voix magnifique. Ouais. Et ça, dès que tu bosses avec elle, c'est incroyable parce que ça marche dès le premier abord, quoi. Enfin, la magie est là tout de suite. Ouais, dès qu'on enregistre, on fait très peu de reprises, hein, en fait. C'est souvent des one-shots. Ouais, des one-shots, ouais, c'est vrai, franchement. Et c'est ça qui est génial déjà. Et puis en plus, elle est rayonnante. Ouais. Elle est rayonnante sur scène, mais vraiment, elle est rayonnante aussi dans la vie, quoi. Quand tu la connais
Vraiment, elle est merveilleuse. C'est devenu une vraie amie? Ah, c'est une amie, ouais. Une grande amie. Ouais. C'est vraiment. plus facile de travailler dans ça. Ah, totalement, ouais. Ouais, bah oui. Ah, t'es au brûleur, Philippe? Ya. Ah, gauche, maman, il est quoi? Mon grand frère. Mais ouais, à brouillonne. Allez, Yermat. Yermat, hein. Tu y arrives, France. Oui, absolument. Clarisse, Yermat. Allez, hop. Qu'en simpleo carante a possibleo carante vit più aglef celus vardro vit più agret a tao ne queresies credi ces eaux à boues muormi daus d'arpoint rede au felut a cautron da garut ni avou ben vachoas ni avou en pras evit mavo roete o mahon da garuda grace canon revereo buée a bresqueo ive a paredon goudé en zer colaréon arguirster ni avou ben fedos ni avou hebgotos evit mavo roete o mahouan da garuda grace canon ni avou ben À Perak, peus bet c'hoant deskiñ brezhoneg-te hag a oa poent bennak, plar ar chobiz e Paris, les 10 commandements. Peus bet un déclic bennak, vin da deskiñ brezhoneg? Ben, ya distro davet ar mammennou, Ya. ben ar fin a at kaven meus ar rannon war un dro. Yez va chalon, yez va istor, va gourdadou. Cheneus ur berntraoù vidout deskiñ ar yez? Ah, ba ya. Ya. Pegour e oa un dra avant kedin, me mes ma ne oui enket, mais vraiment eo sur, hag eo deuet daveza un dra naturel, em bué pem deziek. Pe ptai en azen, eh? Ba archi, Archi? bout da respirek. Non. Ba l'anarchi. A bezo un anal? Ya, Bob. Aperek. Bob Dylan. Sais-tu? Allez, deste. Tiens avec nous? Penaos an vet? Mousse. Mousse. Perak? Perak, Perak passe. Perak passe. Non, Arak et YouTube. 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 Ah ouais. À non, mais- YouTube, de son net, la tête. Be peus rak tresou a Villeverne, mi chans? Ya, déjà, son a des goûts, Ya. gastrolat, Ya. Claude Ziegler, Philippe, puis en honoré à Philippe Abalin, à Gandan, Ya, den ar braz. du Varben Pladen Harmonie, Ya. hag rak tres nevez meuzier du Varben film. Ya. Alors va film Kenta, evel... Actorez? Ya, actorez, c'est zo actrice dispar. Sevenet gant Soazic Danielou. Ya. Skrivet gant Azilis Bourget, une histoire Très. vraiment très fromus. Ya. Hag une aventure neve c'hoaz. Bah ya. Bon, Philippe, kenavo? Merci. Et Merci bras, Fras. Ya. Mon pijadur, Clarisse. Kenavo? Mouski rec'hant mon cuit, hein. Bah, comprenne à on.
On a glao là. Bon courage. Calon de vat. Bon allez, on a rendu. Kenavo. Kenavo. Hello. Et vous toutes clip. Adur d'Arroud, goude beabed un tom tro RCRBC goude Christé, et votre tuteur monde à Gilles Laouz, Clarisse Lavanant à Dan Arbraz et Plou en Velen Fénoz. Ronan avait joué et tisquacher berlez en ripus disquacher du nan. Gwechalgoz et jongé dans dud et wa à brezonek yez ar bopl à gargalek yez à un duel à ripus kavet et wa brezonek et très à noblansou à gar vourigen. Penon se poigret en rai. Ja, guleo soort perlezeneo, mais benafin gred oberarien urgentel histoire aleniges skolvur et une deug dans nomzer on pe licence hag vidar triver vet kanvet de wake kalstrau benafin hag anno moi kleve moi anno deus ar farwell guapair peguer ur gopien e bars musée ar marine et Brest hag wabe den bannet gant repar zemon ar gopienman wabe den bannet met ar skrid orin wabe gwelet gant ur beleg e goude an neil brezel hag o skrivañ e oa ken divalo e oa arabat moula un drabenag mosse peguer e oa trao udur e bars. Klask e meus ben ar fin furchet meus hag un deiz benag meus telefonet d'un den a oa bet lavaret din telefonit den hag en eus respontet din am lavaret displeg meus den peta oan o klask hag en eus lavaret din je crois que j'ai quelque chose qui ressemble à ce que vous cherchez. Bedon o velen ar pod oa ket brezoneger hag a ben ar fin e oa don skrid Kerenveier, ar farwell guapair, alors François Nicolas Pascal II Kerenveier, a oa ur pen noblans deus Roscoe, gant e de penkent an trivervet kanvet, bet barz an armeou a roue pat de tout de evuis kajimman, hag skrivet da gantan, dan e beta, un don skrid e brezounek, traoù galek neus beskrivet ive, ben a fin e barz e kaver barz an don skridman e kaver un opéra comique dans la varedeur pesroari gant chansonioù barz divar tonioù an avezet d'an amzer on epigramou udur kontadennoù érotique montraoù moam ke boaz len hag traoù ben a fin a ziskwez dom e oa ur brezounek disenvel diouz brezounek ar veleien brezounek an ilis a diouz brezounek ar bob ben a fin ur sort meskach etre ar brezounek an ilis, brezounek d'ar bob, an avezet gant ar pot, vel just, dar emprejou, e Roscoe penaos e helle. Mais evit chom an aout de bob eskrivet sort. Mais an mandal. Peguer, ben a fin ar PDO, ar skridouman, var ur hultur, hag a zo ur hultur klasik. Ten a gounit deus Leorioù Lafontaine, ten a gounit deus mogenou ar hesianet, pe mogenou ar romanet, piou a hel kompren dans amzer on et la cargaus var Neptune pe la cargaus et ten gounit deus ur gontaden sa érotique savet gant La Fontaine boulhichen pe no blansou. A petra sentiment dans un klasker pa len André. Andramoz déjà red ben a fin deski len kar nom ket boaz len sort skridou evida barz ar farol guapaer e kaver ben a fin arouden kenta girioù udur an avezet c'hoaz en deiz aerio met a lenner evida ar vez kenta peguer e ten gounit deus ar girioù-mañ vel just andramoz zo déjà redeo deski len hag ur blijadur a zo varlet. Ur blijadur a zo, met di redeo klask entent, car ben a fin traoù zo a zonj din meus be komprenet, met ur bern traoù a jom ben a fin noum ket gwez da kompren. Noum ket gwez da kompren d'ar pezo trokein. Mais chanchet d'ar zel, mais mestra deus ar pez a oa ar brezonek. Da va zonj,
sort skridu, kar skridual a zo, dorn skrivet. Ja. Forspennaus e galek dan amzer on en trivervet kanvet, a skridu pornografik vel ma veze lavar dan amzer on, forspennaus di eskenan emban an neo. Ja. Emban an neo e broioù izel pe modal e breizveur, met e France e oa di eskenan. Evit skridu brezounek oa di estorwas, pegur e oa ket bras an niver adut gwez da entent sort skridu, met an drama ziskwez e an aveze lo deus an noblansou a lo deus a vourichenn, brezounek hag a benafin e oan etre ar beizantet, n'an avezen ket lo da neo galek, hag ar penou noblans bras, n'an avezen ket galek. A setu perak michans ker anveier davare a revolution, ne ket et kuit chomedeo a kemeren eus pers, barz a revolution, peogwir oa etre daou, a gwez da rei da entent d'ar beizantet, pe da lo da neo peta oa talvoudegez a revolution, a rei da entent da benou noblans a oa, ma peta oa talvoudegez ar bob, met a fin. Ur gwirgen tel vrav, on eus bet ur ben karveier. Non, mais peus ket an trav. C'hoant on endro war ar brezhoneg er skolveur, pegen beo e ar brezhoneg e skolveur Brest, bet e oa main a sik kras d'ober un tamm tro beteg an ubeo. Degemermad e skolveur Brest. En ubeo. Ugen min studier a zo enskrivet eno. Abaoù e 1993 e vez skelen et brezhoneg am. Moi, skolveur vez kevet dija Panelioù e brezhoneg. Bez eus anaoutregez brezhoneg ar skolveur, amman mezo e neilvet bloavez. Kavet vez tudzo a ninke e naoutregez brezhoneg hag a gomz brezhoneg hag a pe a komz a reont pe kompren a reont ar pez vel avaret gant setu. Setu, a zo ive an ur gevredig e skrou et gant studierien ar skolveur. Bruda a reont sevenadur breiz. Kentelioù brezhoneg a vez kinniget ganto da skwer. Tu gwellvo fenoz an raganoioù, pe an drazen oa ket... Aoz eteve ive festounoz ganto, stourm a reont evit lakat brezhoneg ervu e pem dechik. Menek edez bepret. Damson, j'ai ouivé un tammik labour en UBO da square amant et vesgrit kaltadra ou gant setu, mais noke de omp nemetken d'ober. Damson, j'ar skolver a zo a l'air sevenadur, hag e ouivé dezo da disquiz petra e ovrez a penoz e vesgrit, hag enfin neoket nemetken damson, j'ar studarien ober. Daoust da rebechou e ya var grez niver ar studierien o teski oriez. E barzan tri blaveskent a licence, eus pem studier a daougen. Pez ne ket fall, hag ouspen eus ur resk blaveskent ar blama, a mi chans vo c'hoaz ar blazeu. Na be zo tud c'hoaz e leiz hag a zo intereset gant ar studioù war ar brezhoneg. Ne beut a vrezhonegerien avionik a vez ur c'heulia kentelioù e brezhoneg. Blant da zen eus diba bet ar skipaï pedagogel, kasendro blaz d'ariez. Ni on eus ur raktres hag a zo an vet brezhoneg war an dachenn just war, hag a zo un enklask braz, evit an enregistre tud koz, hag gant goulenn ou resis ar memez re bepred, e gise vo moyen da implij war l'air vid ober en klaskou, setu un digarei da vant war an dachenn, a war l'air e pa da hentelioù, la kadane e da chilaou, brezhoneg penadou. Bet d'enregistre digant brezhoneg arien a viannig. Gant ar studierien enskrivet e brezhoneg agare a eul un dibab, ez eus ur c'hant bennak a dud ur ober gant ar brezhoneg e skolveur Brest. Ronan, klevet an eus ur studierez o c'hemban e o perz an UBO lakat brezhoneg war ar c'hampus ive. Petra son deus an ae? Pez a c'hellan lavar, men on ket e pel an UBO. Zo... Met pez a zo gant ar prezident nevez, a zo bet dilennet nebeut blavechou zo, e zeus bet lancet enfin, eus bet laket e plas un nis président e karg deus ar brezhoneg a deus ar hultur, vid cheñch ar panelloù da skwer, setu laken eus bet de klas, c'hoant eus bet an ebet a lans an traoù, hag a oa chomet michans da ruza gant ar real, met c'hoant eus bet da lans an traoù. Met
En UBO, zo benafin meurt à Skolver au Robert Annei, à Gureo et Kaver Karlsmuir à Vrezuneg et Skolver à Liziri, à l'air mais mon ni à CRBC, et vite barza Skoliu meurt al, à zo au Robert en UBO. Pe sur celle, zo var a brezhoneg gant ar studiaenal a gav dior. Où on quitte? Non. Où on quitte? Evit lavaret ar virionez ne où on quitte. Hag gant ar gelenerienal. Alors, ar gelenerienal, vraiment, et davazon, j'ai échu gant ar zel folklorach. Car il juste, il y a davazonj. Davazonj, et échu dans le beta gant ar re, et henem gavan ganto a lies a gazo force balance bar CRBC pe mazo barzel la boyoual escolver a lizir échoué au ganarzel échoué au ganarzel folklorach a ganarzel babacool davazonch chinchamment chouzo ya guireo ag setupera give davazon j'ai au abou israël dans out petarium bar CRBC pe grandrament azo Ive un doari da glask chanch benafin c'est loin dut pegur quand cher collègue de zo mi chance ya ober vardo ar brezune gazo ndra ske kalsa de leges mais davazon je ne change d'entre vous Ronan bedom au furchal un tomik e barz dielo anti a kavet on eus kedenou deus ar blavez 1930 a pe varugen goulenatede war bet gant remiderien. Ouz on ket a met ar fin menum ket vilar pez ar c'hoarvez ba roazan pe gwenon ket bet a mez on gini ur bern tud al lar traoù divar ben Brest a nin ket bet ba Brest. Bon, pez zo red e lar giz deus lar et de l'enai giz eus e vez ur bern traoù da zeski ba Brest studier en a feson hag bon giz deus lar et ur levraouek deus ar c'henta. Bon, nun ket bet et les vrawek roazan, mais bon, maison je dis neus ket les vrawek gist ar CRBC Breizh. Daoust hag au poissonj deus an DLC Ronan. Sonj meus deus remiderien. Sonj meus deus pegur sonj meus e oambe de assemblez gantan bar ze auto evit don beteg evit don da raouzon. Ah bah oui, ur bet da deurel ur zel e levraouek roazon, mi chance. Il y avait juste okay. Trop d'avurchal. Mais nous qui sorti Karl de Brest dans Namzer on studier stag de CRBC stag de CRBC déjà stag avec Bléo avec stag mais l'une d'où la pêcheur doit étudier et voir dans Marézé Diel ou peus ah non pli j'arrive enfin Grême studio histoire un dug histoire a goudisé licence musgré de licence histoire hag licence brezounek pegur ne waket deux ans dug brezounek dans Namzer on puis ja studier à obligé d'un studier à des qui travaillent de façon mais bon vraiment la gadremené en Namzer RCRBC ja mais déjà lycée pegur vech kenta ils ont b des RCRBC et on kenta classe peger gelenerez din, gelenerez histoire. No belavar et din, tu m'embêtes avec tes questions sur l'histoire de la Bretagne, va au CRBC, tu trouveras tout ce que tu veux. C'est la balance et clever tempédant, mais doit rien billet, c'est très roison à Brest. Guriato, on a fait ça. Peger remidérien, nous avons lancé dans le train. Nous pegur peus ket bet diskozet peptra, mais lance evel just remidérien a obligé en flemma hag brocha an dut, hag brochen moi ar studierien ne oam tu dis oam ben a fin hag ya eo en noa berc'hoant e vefe tarabut hag e vefe rebechou deus an daoudu. Ken alc'het e war goz mo peus rand gant mael gwenek a zeu da kavout ar c'hanon gant e groniken tabutom. Ah, Atamael. C'était. On aura. Peut-être mon ara. Rendons. Pijou d'arrêt d'Arémi derrière, de Flemus, Martézé, Pij d'Ini Yentam. De Stagan et Zeus Brémort d'Ave Aréner ar CRBC, d'Ossonge, d'I Fort Bras et très Scolver Roison, à Scolver Brest, et doit être à Gelen, à Dagentel et à Brezonec. Alors, meso amant pélé des vel Aréner ar CRBC. Aréner ar CRBC, ni Gelen kit. C'est-tu mais Orzon je peux va on doit reda Gelen même on doit reda alors évite la variété d'Arverion ne vous en quitte pétaille on doit nous qui sûr les différences au bras quand on doit reu Gelen arpa les stuma
studierien, arpal eo stuma studierien a citoyennet da la varedeo stut a go defe ur spirit de critique va rentra ou trop drodeo. C'est un drama avec grid et Brest, a grid vez michance et raouzun et vel juste, mais vite pesezel de zan doareu dissemen da gel ne ouzon ket. C'est du stuma citoyen ne diez, et zo marteze, Montpeller, et tu quel en yez ne meken. Ah bah, forcément. J'ai fait qu'un verrier dans un sauce nek da square, pe Castillan nek pe Oh, bah, da vazonj, sauznek, va cher collègue de sauznek, n'avait fait ket content no, n'avait fait ket content na glevet a hanno do lavar, il ne stu mon ket citoyen. Ah non, non. Non, da vazonj, rei, oh, da square, la kadar gauz var a leneges. Ar leneges vrezounek per leneges sauznek, ar memes traveo, ar memes laboreo, stumar spirit, deski pe kelen d'ar studierien, len ur skrid, entent ar pezo bars, hag entent ar pezo trokein d'ar skrid. Antramo a vez gret e saouznek, a vez gret e spagnolek, a vez gret evel just e brezounek. Hag dre se yez ave kenteliet brezonag e ar skolver e Brest. Bah, dépendra deus ar cher collègue, mi chance, me a ra kenteliou leneges ar brezonek kren e brezounek, evit va cher collègue mouzon ket, mi an dan vra, ar pez a wez an eo, an dan vra sa deus ar kenteliou a vez gret e brezounek. Peguer ben a fin, ne zo koz var ar vicher. A gwell eus ar chanchamanchou. Ober ar an skolers... Et puis chanchamanchou var liveriez, var... Ne ket liveriez, met ben a fin ar studierien bremañ, no deus ket, un takoz, pen ur vamgos, beganet e bet ar brezounek. A zeviroute kompren? Ket, me an dramañ a ziskwez e ranker chench an doare ni da gelen. Peguer ben a fin, bremañ neli deus laket ar gaoz var brezounek var an dachen. Da la varedeo, lakad ar studierien da vont e darem pret gant ar studier, gant tud var an oart. Me an dramañ a ranker deski bremañ d'ar studierien. Ugen vlaso, oa ket gizom deski deo. Pegur force penons, e an avez en ur vamgos, pe un takoz, pe un an benag, hag a oa be ganet e bet ar brezounek. Setu an drama zo ar chenchamont, setu an drama zinifi e ranker chench ni kelenerien. Or stum pédagogique da gelen da la varedeo, e ranker dreret, kozeal, enfin, met dans le beta, klask a ran kozel ar muian possible e brezounek e barz va hintelioù me perag, me peguer evit lakaneo da glevet brezounek ar modal, ne glevon ket tro drodeo. Me min digouet ar hem eus trao deus bet klevet ar rog hag e komprenon hag in pech de gomz. Ne ket gwir. Ne ket gwir. Force ur studier a hel lakadeano barz ar skolver e gouj brezounek. Ya, ar skolver dre vraz, me e brezonnek peur vir. Just a wala, klask et vez, arpaneo, stumaneo, hag e sikouraneo da grenfart, da velat o brezounek. Si tu es chaud en tabut, Maël. Echu. Kenner vechal? Kampujar dir? Kenner. Ronan penons ur dot c'hwi d'ar brezhonek. Petra e bedoent evit don a ben da gomz ar yez hag a kelen neiv ar ler. Une histoire formelle. Une affaire formelle. Bah, va sa cause, va mam goz a goze brezounek en etreho atao, hag e boan ar mapian ennan hag e nozi asedu. Ti kleve meus bet aneo vrezounega tro dro din, e penkenta evit kuz a trao, evit kuz a trao din. Hag ou dize meus begolen e digar a sa koze al brezounek din, hag er memes amzer meus kemeret kentelioù dre lizer evit deski skriva, deski len, met dan amzer om, ne oa tamm kentel brezounek ebet barz va skollach, ne oa tamm kentel brezounek ebet barz va lise, force penons. Perak peus bechon goulen an rae digantan? Se zo na, enfin, nun ket amañ e ti ar psi. Piouar. Non, nun ket va spi, nun ket va psi, non. Da stagan, peseur spi o peus evit ar yez, e gurionne. Ben a fin, me meus bet desket pegur e moa ron, just a wala, kompren ur bern trao, kompren ben a fin buez vaz a koz reistol. Ben a fin a chans meus bet eo vaz a koz oa ganet er blavez nantekant 6.
dimez de course, c'est tu benafin et musbe dans la vez et de rebédal. Clairé ou gant les doigts, et non tegvet canvet. C'est tu ével juste en drama benafin musbe comprene de Berntrau, hag emus ententet mi chance Berntrau, trop drôle dans la vérité où musbe comprene peta wa buez ar brezoniger yenive. A peta dalveze ar brezonig evito, a peta dalveze benafin causéal yez n'est que dans la vez et dans la start, mais yez et ra en dut ganti assidu. La gemsiant et war au tastum un tazor et déjà dans marézé. Oh, pas épengenta, non. Non, tombé. Mais de, ya goût et vel juste, ya mais cassedi ou leis meus barguer, mais oh, dober peta gâteau. La gagne. Et mon point cresté au tostad arrive à point monde da gegina. C'est tu dessus secret gegin gagnant erli. Bon, et Brest et Mon, en a des. Mais nous on ké maintenant une ben da gegina Rio. N'est que deux de ma avanger ganin. Enfin, em gav meus gant soudjai à Laurent, ne he dans ma rebenag et ranki monde même stra. Madeo. Lolo? Ja. Antolagat. Lustre. Bon, Madeo. Aha, Suezen. Ja. Neke Franchbroudik. Neke Dantolagat. Laurent Valra. Ja. Maintenant. Soudjai. Sawadika. Sawadika. Gouzou d'arit blanc bétendut. Bah, non, enquête. Non, on a meus. Bah, ni war, point d'Azibi. Goudaran out bé de chom pat pelle et Bretagne. Na he martizé faire priente da benag de zarvrosé. Ja, bah juste. Tam kap kavalai. ทำผัดไทยอร่อยมาก Un tam pad thai. Laurent Soudjai, Petra et Air Pad Thai. What is the pad thai? ผัดไทย is a kind of the mix between Thai and Chinese because Thai normally we eat rice and rice every day. So when we get bored to eat the rice, we want to eat the noodle. So we invent the pad thai. Antoizen o riz hag al lipig e ar pep poezusa er pad thai. D'ober al lipig e impliger iultro eol, chalotes, sug palmes, saus pesket, froezen an tamarin hag ur bannig dour. Chifretes braz, chifretes munut, tofu, irvin thai suket, viou da frita e finar ekipe, spis ou chili, cacahuète, kelit soja hag an civetes e vo debet. Mais gant peta vo krogeta. We will start with the pad thai sauce. Ah, sauce. Aha, lipig. Petra pezim Soudjai. Cooking oil and onion and the palm sugar. And add the water a little bit. You have to wait until the sugar dissolve. The tamarind, the fish sauce. Fish sauce. Sauce pesket. And cook until the sauce becomes sticky. Peteg ma vo an neubetor a zour e bars, quoi. Ne arrêtement à pad thai sauce. Lipig ar pad thai. Ma devo. Mais vraiment, Evelon, Laurent, et moi, tout d'entre eux varando le peracta. Bah, reske bel, c'est zo priente den arrog e gise relez mon burm da evit kegina. Reske loske da antoazenou da ver naonit nae. Ah, regardez, al dente. Modal, ils vont reboisiner. That's it? Yes. 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 Tofu. The chili a little bit.
Mareo Esule. Allez, attendez. Test. Agad dans mes guichets. Aroy mak mak. Aroy mak mak. Lip et bao. Pegen frisque, hein? Say in botong. Aroy mak mak. How to say in botong? Mat kenoi. Mat kenoi. Mat kenoi. Santen we mat tout der blasio. Et on est rappel de dreist. A goude bezat devret mat e obligadio monda e bati e peler monda gila ou son erez dre arvro, setu desiater telo. Arstrolat, la maison Tellier, a voer Vauban et Brest dans Dao avisme, hag esant TV dans Dri avisme. Arstrolat crouet gant an daouvreur Helmut a Raoul Tellier eo, deus Rouen. Kinigareon ur pop folk rock sauce, hag an no Arstrolat a zo tenne deus un dannevel beskrivet gant Maupassant. Dar bevar avisme, vo gwelet ar strolat mazat café et tredrez lokemo. Un dawadeo, l'er ma vez kavet ar zoner sexo yannick jori, hag ar zoner accordéons a land madek. PD de deus, evit ar zona adegman, un taboulinaire Gaëtan Sanson. Kinigareon ur zonerez grit var ar prim mar plich. Degas ar andor da zonj evo kendal c'het dalida anterkant vet de a bloaz CRBC betek fin ar bloaz, ronan peseur darvoud ou braz a vo a hand a fin ar bloaz. Alors, visitadenn ou eleiz, visitadenn ou zal devraouek, un diskouezadek vraz a vo erskolveur gant tenzorioù ar CRBC, archivou, leurioù, a traoù a bepseurt, hag un dalve studi e fin ar bloaz. C'est un diskouezadek emizme, an vet l'amour dans le texte. Ur visitadenn. Ur visitadenn. Penkenta misme e vo laket da visita ar CRBC dre len skridou ebrezounek o tenna d'ar garantez. Matre, hag emiz gwen golo divarben a luskat broadelour breiz. Ya, hag an dud a hel force balance kaout ar program var site ar CRBC. Setu. Force balance peptrin. Clock. Ya, clock peptrin. A rede lavar e c'hell an nol, mont betek e no. Ya, vel just. Digor d'an nol. Hag irio digor d'an nol. Evit an dud au deus soan rei deom pe presta deom o archivou ebrezounek. Setu. O paperou. Un traik da ouspenat. Tom ebet. Tom ebet, yon er leneuze. Ar zun a zeu yim da vro gambre gant Ronan en Irien evident tel film divarben ar bars aneirin karadok. Un teul film pli justre. Ya, bevel just. Ben ya. Ça veut gant Ronan en Irien. Trigar evraz Ronan da vezadet ou stol bali breiz da vrudar CRBC a kimiadi a reom gant un ton son e restelo. Ya, gant ar strolat fleuve, hag a zo paouez un band ur blad un nei bladen, e zon vet fleuve niver en daou, a melar d'or un triad a fesson eo, l'er m'ave kavet un dreugen gol, piano, Rhodes, hag ar guitar boot, pe a dra da zansal er gay. Allez, si tu fleuve gant un ton plin, kenavo! Kenavo disadan, kenavo!